wacu Yesu vyagiye mu ijuru. Wewe Mana se umwami wacu Yesu Kristo, none nazwe cyane mu buzima bwacu bw'ubwoko bwawe. Ninazwa rwose kuko uri isoko ry'ubuzima kandi ubuzima bwiza. Ni twebwe b'abana bawe wawe uburenganzira bwo kugusaba bagahabwa. Ni wowe udutera iteka kandi ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Tugushimiye ko turi bazima kuri uyu munsi udasanzwe, uyu munsi wa kane, igenekerezo rya 20 ukwezi kwa11 mwaka wa 2025. Ni umunsi udutegura kwinjira mu rugendo rw'iminsi 40 yo kwihererana nawe, kugira ngo tugusabe ikigongwe ku ntege nke zacu, tugusabe ikigongwe ku magara make yacu, uduhe umugisha wo kuba kumwe nawe. Kuri uyu munsi wa 324 muri iri samu rya kabiri riri hagati ya saa 9 na saa 12, iki gicaniro gishingiye ku kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Mukama tuyagire duhembuke, Mukama tuyagire dutabarwe, Mukama tuyagire dukugwe kw'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Duhuze n'ububasha bwawe uzobukoze. Turenganure nyagora ku ngoma, duteturure mwami w'abantu. Turisengeye kandi turasanye umubavu mutaneza kuri iki gicaniro. Turashaka kwiki gicaniro cyo duhuza n'igikundiro cyacu. Turashaka kwiki gicaniro cyo turenganura aho twarenganije. Turashaka kwiki gicaniro cyo tubohora ku migozi y'ibisokuru bibi byose tuvukamo. Nanzu ya musaki yahiye niko sogokuru yavutse. Yesu Kristo nawe yaravuze ngo ukata mwana yose umubyeyi mukate ngo amuhibuye, unamusaba ifi ngo amuhe inzoga. Ngo niko nawe dawe byagiye mu ijuru, tutogusaba amahoro ngo duhe amahane, ntitwogusaba imbabazi ngo duhe umugongo, ntitwogusaba umugisha ngo duhe umuvumo, ntitwogusaba imbabazi ngo twirengagize, ntitwogusaba ibibondo ngo duterane n'ubugumba, ntitwogusaba igikundiro ngo duhe icaniro, ntitwogusaba umugwiza ngo duteranye n'ibyonyi byo gukiranirwa. Diye mutima w'umweranda aduhembure, aduhindura amazina n'amateka. Ubuhanuzi buriko buravuga uko ibyo Yesu Kristo yavuze Matayo byanditse mu igabane 7. Na Isaya yarahanuye aravuga ashingiye
ku mbabazi zawe Mukama. Ivyo yarahanuye aravuga ashingiye ku budahangarwa bwawe. Yaravuze mu kigabane ca 49 ngo ko ata muvyeyi yo kwibagira umwana ariko bibera, ngo niko nawe Mukama utotwirengagiza. Umuvyeyi wese ushobora no kugira intege nke, ngo ariko we amazina yacu yanditse mu kiganza cyawe cy'ukuri. Amazina yacu yanditse mu kiganza cyawe cy'ukuri. Komeza uduheshagire. Uri Imana yacu kuye gushimagizwa. Twifatiye umwanzuro wo kuguhaya, atari mu mashyamba gusa, ariko tukubaka n'igicaniro cy'ubutabazi ku buzima bwacu. Ndagutakambiye rero nyagora ku ngoma, umanura urukiza rwawe kuri twebwe ubwoko bwawe. Iri zamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 twarihisemo nk'izamuriza n'ubutabazi ku buzima bwacu. Rabagize ubuzima bwacu dukize. Turagwaye kandi turagoyagoye. Niwemere ko amahaha yacu atsiba. Niwemere ko imihogo yacu itsiba. Niwemere ko inda zacu zitabyara. Niwemere ko imigongo yacu idahenga. Niwemere ko amabere y'ababyeyi atonsa. Niwemere ko igikundiro c'abakobwa kinigirwa mu meshi. Niwemere ko ibyo dushoboye gukora tubura aho tubikorera. Niwemere ko umurozi atwitamba ko mukimba. Niwemere ko umupfumu aragurira ku mazina no ku butunzi bwacu. Niwemere nyagora ko ngoma. Niwemere ko umukinzi aza gukindira ku buzima bwacu. Ntubyemere rutare rwacu. Ntubyemere gahimbare kacu. Bibiliya irambwira ngo akamo k'impundu, akamo k'urukiza. Gasamiranira mu nsago z'abubaha Mukama. Gasamiranira mu nsago z'intungane. Kwa kuryo kwako ni nawe ni gukora n'ibyo ubasha. Kagaragaza iby'ubushobozi kubw'imitwaro yacu. Ntukareke umwasi ngo adusunagure dutembe. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nawe umwasi yagerageje kunsunagura ngo nembe, ngo ariko wewe Mukama waramfashije uramfata, kuko uri ubukomezi bwanje, ni nawe rurimbo kwanje, niwe nawe rukiza wanje. Nawe makuba duhundara ko nk'inzuki, wowe yazimya nk'umuriro uwo tuyabara, kandi ukabikora kubw'izina ryawe. Kama uyogeza abasi bose bari ku buzima bwacu. Zaburi 118:22 avuga ko ibuye abubatsi bari barataye ariryo ryahindutse, ariryo ryabaye ishimikiro ry'imfuruka. Twaratawe kubera ibyaha byacu, dutabwa kubera intege nke zacu, twaratawe kubera ubukene dufise,
dutabwa kubera amagara make tugendana, twaratawe kubera kuvugana, twaratawe kubera ibyangiro bikomoka ku makosa, ku byaha n'ibicumuro byakozwe n'abasogokuru. Ariko ubudahangarwa, ububasha, ubutware, ubushobozi tubikesha we Rudasumbwa. Erega Mukama, no kubona turiko turagusenga, turiko turakuninaza, nibitangaza mu maso yacu y'ubwoko bwawe. Biravuga ngo nguyu umunsi Mukama yagize, niduhimbagwe tunezerwe. Nukuri Mukama turahimba. Ububasha bwawe nibutubeko. Abasi nubayogeza, igarure njya kora ku ngoma. Iki gicaniro cyacu cya saa 9 gikore ku mutima wawe ububyeyi, uturungikire umugisha no mu bwiza. Amaraso ya Kristo ndadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, tubabarirwe ibyaha n'ibicumuro byose biriko biragundanira mu mitima yacu. Tubohoke ku mivumo y'ibisokoro bibi, imico mibi, ingeso mbi, kuba ataco twitaye, tubibohoke. Tugire neza tunezereze, tugire neza duteturure, tubone kugushimagiza kuko uri mwiza kandi ubuntu bwawe ari ubw'imyaka yose, maze ububasha bwa mutima wa mweranda ukorere muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha no mu bwiza. Amen, 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 amen. Alleluia. Tugire Kristo bakundwa Umukama. Muri rizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12, ndabahaye ikaze mwe mwamaze guhitamo kuba kumwe n'Imana Umuremyi, kuba kumwe n'Imana Umushobora byose, kuba kumwe n'Imana Umurengezi, kuba kumwe n'Imana Umurenganuzi. Kimwe mu bintu bishobora kugara ikirere cyiza cy'umuntu kikazimya inyenyeri yawe, ko nabwo inyenyeri ni ibintu bibiri. Ni ubutunzi Imana yasize muri wewe, maze icyo kintu wagikora, uburyo uvuga, uburyo utunganya ibintu, uburyo wigisha, uburyo ushyira ahabona ingabire iri muri wewe, ujya n'inyenyeri. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abasenga nimugire umwete wo gusenga, abeza bamweje, ariko abakora ibyaha nabo bakomeze babikora. Kandi niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo kutabije kandi udakonje onja kukuruka. Kujya muzi neza ko amazi y'akazu yazi atoshobora gukora umusururu, atoshobora gucunga ubugari. Niko n'ubuzima bwacu iyo tubusize mu kavuyo, imwe tugakunda handi tukagaragara, imwe tugasenga handi tukagaragara, imwe tugahicaca handi tukagaragara, imwe tukabyumva handi tukabikritika. Ni bibi cyane. Nibyo ubundi imbaraga ubukomeje kandi undura y'umwana w'umuntu iri muku ngwarira. Byabaye kuri Yakobo na sebukwe Labani, kwisuzuma umutima ukavuga uti ibintu nzobibamo gushika ryari, ugakonvera cyangwa ugakontradiza cyangwa ugakora muri sase hushanye iwakugeza umuja wiyo.
yabishi yamukoresha wawe yamusanga ibya ibintu nk'ibi ariko nabyo birasaba kubigirana ubwenge bwumvikana neza ko kimwe mu bintu bishobora kugurura ikirere ciza mu buzima bwawe iruhande yuko inyenyeri kandi iri muri wo ishobora kugaragara nk'umumarayika w'Imana akorera mu jambo watuye muramaze ko nako ari umuntu y'umushavuje ukakwatura ko ikintu kibi gitera kiko iyo umuntu umugiriye nabi ashaka kukuvuma icyo akwatuye ko kikakubako ngaba ari umumarayika we mwibuke Eliya ko ahagaze ukirimba kwaka yaravuze ijambo rigenda uko nyene basi iyo uba umukama umumarayika wiwe agendera mukuri kwibyagizwe ko biravuga ngo ni jewe nkomeza ijambo rivuye mu kanwa k'umusabye wanje ngapfisha ubusa ibyitegerezo ngapfisha ubusa ubwenge bw'abanyabwenge umve ngo n'Imana yabonye ko ari ubwenge iryo jambo ry'Imana muri Isaya 44:26 ushaka kuritaho uri kurasoma igitabo cy'Itanguriro igihe bubaka umunara w'i Babeli mu kigwano cya 11 ubundi Imana yari yarababwiye ngo nimurondoke muzurize ngana avuga ati tujye kuyibona tudoge hejuru Imana yavuga ati sawa ubwenge bwawe ndabubona bashaka kubikora bikemera reka tumanuke tujye kuraba ibyabaye ko bimeze Imana iramanuka mu butatu bw'iranda mu budahangarwa bwayo mu rwego kumanuka kuraba Imana ikintu cya mbere yakoze igihushane kibyabaye kubigishwa ba Yesu Kristo inyuma y'imisi 10 yari yongeye ku misi 40 yari yeze yazutse yahise ababonekera niyo mpamvu imisi twinjiyemo 10 dusozereye yasozewe ni 3 yo kwitazura 40 twinjiyemo irakomeye cyane ni imisi utegerezwa kubonekerwa iyo tuzi kubonekerwa mu mvume ariko nta mukristo atabonekerwa igihe cyose wicaye uri kurasenga igihe cyose wicaye uri kuzirikana ijambo ry'Imana ngombwa ubonekerwe iyo utaboneke uri kusenga umutima utegereye Imana iyo utaboneke uri kusenga igicaniro cyo kwitagira ko mu bavu carazimwe ibyo kunda Imana iravuga Imana irakora imisi 40 niyo ukuramutswa amahoro na Kristo si imisi y'ugwagwa amahoro n'umugabo ashaka kuyakwima kuko nawe afite make si imisi y'ugwagwa icyubahiro n'umugore ashaka kukikwima kuko nawe aragitakaje Imana ikora ikintu gitandukanye n'icyo yakoze ku munsi mukuru wa Pentekote kubera iki Yesu Kristo amaze kumara imisi 40 babonekera yabwiye ati genda mundindire mu gisagara wende mu gisagara ni he mu gisagara ni hahandi hari ibyo utaragera ko mugabo binezereje ijisho n'umutima wawe mu gisagara ni he mu gisagara ni hahandi hakaburira amarangamutima yawe kurondera uko kwitandukanye n'ubuzima bwo mu kavuyo bwo mu gifuri mu gisagara ni he mu gisagara ni hahandi
uba utagomba kuhanga mugenzi wawe, ubaho kugira ngo ubuzima bwawe bunezerwe. Niyo mpamvu umugabo ashobora kuba ari umukokayi mu mujyi, umugabo agashobora kuba ari umuvanderi mu mujyi, umugore agashobora kuba umugabo yagera ku gatumba akaba bosi. Ntihandi duhagarara tukagaragara nk'abeza kubw'ineza y'Imana. Ndababwiye ngo kubera ko Kristo yabwiye ati genda mu nzu kwa Nozeye, byari byoroshye yuko babigamburutse ko bahabwa umugisha bagenewe ukuntu kuguruza inyenyeri. Bundi byari byoroshye kandi kwavuga ataradusutse kuki yababwiye ariko arazamuka. Muzosome neza igitabo cy'ubwoko by'abatumwe igabane cya mbere. Ndagiye ku Mana yanjye ariyo Mana yanjye, ndagiye kwa Data ari we So. Marika niwe asigaye aravuga ijya n'inyenyeri ya Kristo yakomezanije n'abatumwa ngo tubagiye nikazogaruka. Bisigura ko yiri umwana w'Imana umarika arakora mu kibanza cyawe. Mu gihe cy'umunara w'i Babeli ni igihe cy'umutware Nimurode, bo bakoze igihushane cica Imana yababwiye bazimya inyenyeri yabo. Imana iramanuka itaje kuganira nabo nk'uko bari manuka mu mafu ya nijoro ngiye kuganiriza Adamu na Eva. Imanugwa no kugirana kubatandukanya. Si igihe cyo gutandukana, ni igihe cyo kwiyunga. Imana batatanya ururimi irabatandukanya ngo bariko barubaka babihurijeko, ariko Imana imaze kubona ko ariko bakora ibishaniri by'abategetse avuga ngo bujya ko ibyo bashaka bashobora kubishikako. Wowe uri kurubaka na mugenzi wawe, aho wavuze ngo miyombo gituga tuvuga ngo zana rya cumi, aho wavuze ngo tori iryo tafari akavuga ati ngiki nkota, batangura kugira ubwoba baritandukanya nabo. Gihe cyose tubayeho tutujuje inshingano zishingiye ku itegeko ryamushobora byose, biroroha ko ibyo twaruhiye tutabibyaza umusaruro. Ariko mu bihushane abigishwa ba Yesu Kristo bari aho Kristo yabwiye ngo babe, ngo bose buzura mutima mwirana batongura kuvuga mu ndimi uko bazihawe kuzivuga. Umuyigwe ninde agamba ganire gatoya. Zaburi 119 ni zaburi yagendangaza cyane, iragaragaza ngo umuntu ahiri uwari were ushaka ubuhigo. Mbere ko twinjira mu minsi 40 izodufasha gusozera neza uyu mwaka 2025 no kwitazurira umwaka w'ubudahangarwa, umwaka w'ubushobozi, umwaka w'ubutsinzi 2026. Biravuga ngo nabo higwa busumba gutunga Imana, ngo ahiriwe umuntu agendera mu iteko ry'Umukama, namushaka kugurutsa ikirere cyiza ku buzima bwawe, namushaka yuko inyenyeri yawe ihora irabagirana, namushaka ubukobwa bwawe bubyaza umusaruro n'igihugu igashikirwa na Eklezia igashikirwa, namushaka ubukenyezi bwawe, ubugabo bwawe. Ngiri banga undi Zaburi 119 novuga ni nka combination kuko isangamo ibitekerezo bitandukanye, kana biriya nivuga wayanditse
wahiriwe abagendera mu nzira zitunganye bagakurikiza itegeko ry'umugabo. We wipfuza guhigwa, nambe Imana yaravuze ngo nzo bikorwa. Nurondere ibigaragara, nurondere ibifadika, rondera Imana mukuri ku ijambo ryayo, nibyo bigaragara bifadika iraguhuza nabyo kuko wayubashe waitegeko ryayo. Hahiriwe abaziga mu mabwirizo yiwe bakamurondera n'umutima wabo wose, eka ntibarenganya bagendera mu nzira ziwe. Kuba utarenganya Imana, abakristo benshi barenganya Imana. Akarorero Maraki 3 avuga ngo mwirwa muri Jogota mvuga ngo none ngo Imana ngo tuyirenganya gute? Ngo mwindenganya cagi ngibya 10 n'amashikano mu kanyuma. Imana niyo yashinze amateka yayo, kandi yashinze ngo tuyazigame neza. Nutazigama nijutoko. Ndasanga ngo Imana idufashe inzira zacu zirame, inzira zacu zikomere. Imana idufashe iturinde kumaramara, iturinde guteterwa. Imana idufashe iduhe umutima ugororotse wo kuyishimagiza. Imana idufashe iduhe kwiga ingingo zodufasha kubaho tuyigororokeye. Mu byubayemo byose bwira Imana ngo inzira zanje zigorore, ntumebe ngugenda kagiriye. Mukama inzira zacu zigorore, Mukama inzira zacu zigorore, Mukama inzira zacu zigorore. Ntuturekure ngo tugenda kagiriye. Ntuturekure ngo tumaramara. Ntuturekure ngo duteterwe. Duhe umugisha mu byo dukora, uduhe umugwiza mu byo tubayemo. Duhe igikundiro, duhe ubwenge n'ubwerane. Tugira abambasaderi b'ubwami bwawe kuri iyi si, mu mvugo zacu, mu ngendo zacu. Dushire ku mutima ukuri kw'ijambo ryawe n'itegeko ryawe. Nawe udutera iteka, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, uturinde kubabara, utwagura imbibe, kandi uduhezagire inyagora ku ngoma. Amen. Mukama naturinde, Mukama nakunezereze, nakugura ikirere cyiza, umubavu wawe umota neza wakiwe, igicaniro cyawe cyemerwa. Ububasha bwa mushobora byose ukoreye kuri wowe kubwo kwigisuzugura cy'ubwoko bwose. Ububasha bwa mushobora byose ukoreye kuri wowe kubwo kwagahinda k'ubwoko bwose. Mutima w'Imana, mwisha w'ijambo ry'Imana, komerezanya. Yesu Kristo umukozi mwiza, dushiye ku kimenyetso cy'ubudahangarwa.
uyu munsi turasi impanuka, turasi imivumo, turasi imikoshi, turasi amakuru mabi. Uyu munsi turasi agashinyaguro k'amashitani. Uyu munsi turasi kubenga no kubengwa, turasi guhindagurika nk'urupfu. Uyu munsi duhawe umugisha n'ubwiza, mu izina rya Yesu Kristo turizwe kubabara. Amen. Gira umugisha muri abana b'Imana, muhabwe ubwenge n'ubweranda, murindwe impanuka z'ubwoko bwose. Uyu munsi muhabwe icyo mwabyutse musaba Umukama, iki gicaniro cya saa 9.